suku fakitana nai tamaneng anu dee nai di tamaneng rufatawe ufa mulai miraja makada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mudjataji'am baina rajulaini bismillah iza atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun ahar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam fastalquhu ala dakharihi angkana bitta tonasariye pammasenan niya asalamakang kuirilalan nabatu masaleko erisese nabaitullahe makkaliling rifallabangan na duwae urwane natakko folemu naritu fangulutta Jibrilu nanniya Mikailu nagau nasibawang ritu malaikat laing agana fada naitai ritu ribunge samzam inappani fada nafalengas sekang ritu tonasariye pammasenan niya asalamakang fatawallahu minhum Jibril fasakka min sagurati dhahrihi ila asfali batni summa astakhraja qalbahu fagasalahu bima'i zamzam summa na'a bibatnin mumtali'in hikmah wa imanan fa afragahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman summa atbaqahu summa hatama baina katifaihi bihatabin nubuwah agana alena na fangulutta Jibrilu mattung ke kiwi nafu iya rumalabihina toria masenge mapamula poleri addakna gangkan nariawana babuana inappani nafassu ati mafaccinna toria masenge Nabisai wiritu nasaba uwai zamzam inappani pakangka katawang ulawang fanno hikmah nanniya tappa agana falin niritu ria romalabbina toria masenge nafannoi wiritu nyamakinin nawa nanniya faddissengeng anrenge tantuang kuwaito fa asallengeng inappani nafasiyama paimeng inappani naca rifalawang naduae falippalinna nasabaca facapureng anabingeng tumma utiya bil buraki musrajan muljaman wa huwa dabbatun abyada tawilun fawqal himar wadunal bugal yada'u khafirahu inda muntaha tarafi inappani rifapule yang toria masenge borak pura lafi pura galang
yanaritu olokolo mafute matandre cedde naya himare mafance ide cedde naya bugalla nataroi garigi ajena risesena naggang kayye fakkitanna farakibahu wasara ma'ahu jibrilu hatta ata ala qaumin yazra'una yahsuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana falatamsak ya jibrilu ma haza qala haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanatu bisamihin sadifin wa ma anfaqu min syai' fayamu yakhlifu aganato nanginiritu nabitta borae na inappa joppana gaurisi bawang rifangulutta jibrilu gang kallaloinna sewwa wawang fadamatta narisi wai asso na fadaming alamutori lalan narikwe rossoe ditungket-tungket purana mingalan rewasi faimeng fadatoha puranang kayye aga nakutanana toria masenge rifangulutta jibrilu makkadae jibrilu akkal rafanga gahaye nakkadana jibrilu iya nai akkal rafanganna fammusu para sabbele rifallicul ngangiman nando deceng nasaba fituratu allicung na agi na falau koromai sewa majappu rifasil yang iritu rifuang Allah Ta'ala summa ata ala qaumin terus usahum kullama rudihat adat kama kanat wala yugattaru anhum min zalika say'un faqala ma haza ya jibril qala haula illazina tatasakalu ru'usuhum anis sholatil maktubah inappa nippulei toria masenge sewa wawang direppa-reppa ulunna tungke purana rireppa makalifu sifaimeng faratoha puranang kayye nadi ariha nangka nari fappe sauci nampe muna aga nakkadana toria masenge akkala rafangang aga siye jibrilu nakkadana jibrilu iya nai akkala rafanganna wawang mawarae alena pafulei sempa jallima wattuwe summa ata ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yasrahuna kama tasrahul ayabili wal ganam wa yakuluna at-tariha was-saku war-radfa jahan wajibarat faqala ma haza ya jibril qala haula illazina la ya'duna zakatal amwalihim wa ma dalamahumullahu syai'a inapasi polei toria masinge sewa wawang angkariolona sisenne care-care nanniari mundrinna sisenne care-care fada makinandrei fada toha inandre na untae nannia bembe fada nandrei aju-kajung mat dori-dorie andrenge fada nati boy habara naranaka nannia batu-batun naritunak kedana toria masenge akkala rafangenga gayyehe jibrilu
nakkedana Jibrilu iya nai akal rafanganna wawang de nafasilen nerengi seketna waramparanna nade areha nari gau bawang rifuang Allah Ta'ala sikalice summa ata ala qaumin baina aidihim mahrajun yadad fil kuduri falam ahraja fi yasum faj'alu ya'kuluna min nabi al-habisi wa yad'una an-nadihat tayyib faqala ma hadza ya Jibril qala hadza ar-rajulu min ummatika takunu indahul mar'ah al-halal at-tayyiba fayati amratan habisatan fayabsutu indaha hatta yasbih wal mar'ah taqumu min indi zawjiha halalan tayyiba fata'ti rajulan habisan fatabitu ma'ahu hatta tasbiha inappasi polei wawang angkariolo namenan rojuku manasu nama kesing risewai oring nania angkato juku mamatam nama kebong risewai onrong agana fadanan rei hari tu juku mamatai nama kebong na tetangi hari tu juku manasuwe nama kesing nakkedana nabita gayyehe Jibrilu nakkedana Jibrilu iya nahe yakkala rafanganna urwane puleweri ummakmu angka eri sese nama kunrai halala nama gallo nama kesing nalauri makunrai harange nama ja na beniri sese naritu gangka ele nanniya makunrai angkai lakkai halala na nama kesing nalauri urwane harange nama ja na ewai siap benniang gangka ele summa ta'ala rajulin qad jama'a hizmata hatabin la yastati ahamlaha wa huwa yazidu 'alaiha fa qala ma hadza ya Jibril qala hadza ar-rajulu min ummatika takunu indahu amanatun nasi la yaqdiru ala adaiha wa yaridu an tahammala 'alaiha nainapasi pulei tori amasenge sewa urwane padepungang ujung ngaju nade areha nauleti wi ina simata na tambai mupaharitu nakkedana tori amasenge akal rafangang agasihe Jibrilu nakkedana Jibrilu iya nahai akal rafanganna urwane we foleri ummakmu engkai risesena apunna tauwe nadea nade naulei pasilen nerengi nasimata maelo mu fatam baiwi summa ata ala qaumin taqoradul alsinatahum wa shifahuhum bimuqaridam min hadidin kullama furidas aras kama kanas la yafattaru anhum faqala man haula'i ya Jibril qala haula'i hutabal fitnati hutaba ummatika yaquluna ma la yaf'alun inappasipulai toria tonassari famma senanniya asalamakang sewa wawang ri goncil lilana sibawa tiwewena nasabak gonci besi na tungke purana ri goncing rewa sifai meng pada tohanang kairitu na di arihanang kana petu ri goncing makadani toria masenge akal rafangenga gasihaya he Jibrilu nakkedana Jibrilu iya nai akal rafanganna
tu mappangaja na fitnai tu mappangaja na ummahmu na fuadai anu de na faddu fairitu wa marra bi qaumin lahum atfarum min nuhasin yahmusuna biha wajuhuhum wa sudurahum faqala man haula ya Jibril qala haula illazina ya'kuluna luhumun nas wa yaqauna min afi a'radihim lalu itu riama singe siwa wawang punnai kanuku tembaga pada nakarai keng rirufannanan niya riarona nakadana nabitta akkala rapangenga gasiye Jibrilu I agana nakadana malaikat Jibrilu iya nayakkala rapangenna wawang pada manrengi jukuna tauwena sabak nagau bawang iritu rimundinna ya makada nyamakinin nawana tauwena la fabiritang riarona wa ta'ala hujarin sagirin yakhruju minhu saurun adimun faj'alat tawru yazidu an yarji'a min haitsu kharaja fala yastati'u faqala ma haza ya Jibril qala hazar rajulu min ummatika yatakallamu bil kalimatil azimati summa yandamu alaiha fala yastati'u an yaruddaha oleh itu ria masenge sewa galampo macik naulam masuri tu sewa safi batua aga namaelo na safi eli sufai mang rion rong na fuleye na di areha na ulleni ritu nakadana nabitta akkala rafangenga gasiye Jibrilu akkadana Jibrilu iyanai akkala rafangenna urwanewe fuleri ummahmu makkada adai nasaba ada maraja inappani nasassakengale na di arihana ullai pannasiritu palisiritu wa marra bi qaumin butunahum amsalul buyuti kullama mahada ahadahuma kharra faqala ya Jibril man haula'i faqala haula'i min ummatik allazina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatuhu as-shaytanu minal masih angkato wawang nalaloi toria masenge na iya babuana de asilengan na lopo na bolai tungket maket de na pada magalendrot si hari tu makadani toria masenge akal rafangenga gasiye Jibrilu nakadana Jibrilu yanai akkala rafangen nawawang pakkan reribae de nafada natokong fole rikuburuna sangadina padaiha atokonganna tonagisai setan nafakua amalingang wa ta'ala qaumin masafiru hamang kama musafiril ibli yatakimuna hamran fayakhruju min asafilihim faqala ya Jibril man haula'i qal haula'i allazina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira nania pole itu nasriye pamase nania asalamakang sewa wawang naya wiwena fade wiwena untae fadati boy bara api aga
nafastu na fole riyawana wiwena nakkadana to riyama senge akkala rafangengaga siye Jibrilu nakkadana Jibrilu iya nai akkala rafangenna wawang padamun riyengi waramparanna anak biu-biwe higau engkana nagau bawang ritu nasia tunget-tungen na barafimi fadanandre ribabuana nade tendri huttamana ridara kasair wasara hatta ata baital maqdis fanazala nil buraki warabatahu fil halqatil lati kanas tarbatuhu bihal anbiya alaihimus salatu wassalam summa dakhalal masjidi fa shalla fihi raka'atain najokkana toriya masinge gangkana fulinna wanwae baital maqdis agana lisso naritubo foleri burae inappa nakkasiorang ricalicing ia biasae naon roy makkasiorang nabi-nabi ia waro yolona na inappa ni muttamari masigi masempajang duan rakang falam yalbas illa yasiran hatta ijtama'an nasu katsirun thumma azzana muazzinun fa aqimatis salatu faqamu sufufan yanduruna may yu'ammaru fa haza Jibrilu biyadi sallallahu alaihi wasallam faqaddamahu fa shalla bihim raka'atain falamma ansarafa qala Jibril ya Muhammad atadri man shalla halafaka qala la qala qaul kullu baina nabiyyin ba'asallahu ta'ala nade nasiaga itana sifulun ni siaga egana tau na inappani bang fa bange narika matto na sempajange aga na pada na tatto majijirang pada najab pada tajangi tau sitina jaimi mangiwi aga nampai ni Jibrilu lima malbina toria masinge pamnania asalamakeng nafada noloi ritu aga na sempajan ni menandro duan rakang naiya riwattu sorona nama sempajang makkadani Jibrilu Muhammad semoga niga kuange mas sempajang rimun rimu nakkedana nabi tade uisengi ya Jibrilu nakkedana Jibrilu mas sempajange rimun rimu ya maneng nabi-nabi nalanti fuang Allah ta'ala suroritu Al-Mi'raj afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsa sidrata ma yaghsa ma zagal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra aga pada mufangewai haritu Muhammad naniya Jibrilu ritappa punganna nangka fuang Allah ta'ala majapuna itairitu Jibrilu ritappa punganna akita mabek kedua risesena sidratil muntaha iya engkai risesena ritu suruga raddekenge narat dekiye tomatepe nai tairitu riwattu nasalewing nai sidratil muntaha salawongengi pole ritajang mat dupa rupange nade nangka naleppe
pe fakitanna Muhammad mitai anuripitai yang ngengi nania detto nengka natali wang faringaranna nangka fuangala ta'ala majappu Muhammad naitai saisanna ayak kami marajana fuwanna walamma faragha alaihi salatu wassalam min baitil maqdis urija bihi ila samawat wa kana Jibrilu alaihi salam yastaftihu inda babi kulla sama'in fayuqalu man haza qala Jibrilu fayuqalu wa man ma'aka fayaqulu Muhammad fayuqalu qad arsila ilaihi fayuqalu marhaban fa ni'mal muji'ah summa yaftahu lahuma nayya riwattu furanana tunassariya famma senanniya asalama kemas sempajang ribaital maqdis rifaendre iritu rilangi pitus susunge nangkana pangulutta Jibrilu tunassariye famma senania asalama kemelau timpat tang risesena babanna tungket tasid di langi aga nariak kadai naritu ritungke melau timpat tangat nani gaye makadani iya Jibrilu nariak kadaya sini gamue wasibawa makkadai Muhammad usibawang riak kadai ni arias surwagam tampai wi makkadani Jibrilu iye aga pada makkadani asok kinin nawang pagaharitu si decen naha nafulei Muhammad nai napa ditimpa karitu tangat nalangi naga nareko sidupai toria masenge sewa nabi nabere selengi niritu aga naribalito na bere selenna nania rifasokinin nawaritu Higau engkana mampuangi nabinganna inapani nailau doangan nasabat deceng aga naitani to nasariye pamma senannia asalamakeng rilangi mamulange Nabi Adama to nasariye asalamakeng naita toi rilangi maduae Nabi Isa nania Nabi Yahya tonassariye ritu famma senania asalamakeng naita toi rilangi matalue Nabi Yusufu tonassariye asalamakeng naita toi rilangi mapae Nabi Idris tonassariye asalamakeng naita toi rilangi malimae Nabi Haruna tonassariye asalamakeng nania naita toi rilangi manange Nabi Musa tonassariye asalamakeng wara'a fis sabiati Ibrahim alaihi salatu wassalam nania naita toi toria masenge rilangi mafitue pangulutta Nabi Ibrahim tonassariye asalamakeng sandre ribaital makmur aga nariak kadaina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rifangulutta Nabi Ibrahim surwangi ummakmu pamegaiwi tanet-tanenna suruga majappu tanana suruga macommo imakasing namaloang watasakna aganak kadana to nasari famma senannia asalamakeng agaro tanet-tanenna suruga makkadani Nabi Ibrahim yanaritu famigai bacai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim
La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Walamman taha ila sama'is sabi'ah rufi'a ila sidratil muntaha fagasiyaha min amrillah ma gasiyaha summa urija bihi hatta dhahara li mustawan sami'a fihi sarifal aqlam fa'auha Allahu ilaihi ma auha wa hurida alaihi hamsina salatan kulla yaumin wa laylah. Nayyari wattu maggangkana natorya masenge nanniya salamakang rilangi mafituwe rifainri nillahu risidratil muntaha aga narsalewongi naritu fole rigau matantunna fuang Allah Ta'ala anu salawengengi ritu na inappani rifainde toria masenge gangka rilattu kinna onrom mapadapadange naingkali ngaiko koritu sare-sarena kalla maroki sengengi alena gangka nafanurunni puang Allah Ta'ala inabitta anu nafanurunge nanniya nafarluatoni dinabitta sallallahu alaihi wasallam nanniya ri umma ya ummat na 50 sempajang rilalena siaso siwennie thumma raja'a fa'arra ala Musa faqala ma farada rabbuka alaika wa alai ummatika qala hamsuna salatan qala rji' ila rabbika fasa'asaltan tafi fa innama ummatika lati kazalika wa inni ilaihi fanubarah inappanin rewa tonassariya famma senanniya asalamakang agana lalaina Nabi Musa nakutana na Nabi Musa makkada aga tunafarluap puammu riko nanniya ri ummakmu makkadai nabitta sallallahu alaihi wasallam naparluangi riya nanniya ri ummakku 50 sempajang nakkedana Nabi Musa andrewak ko paimeng lau rifuang Allah Ta'ala muellau ya peringang karena majapun na ummak mude na uleim pawai wairo na majapuhura wojini tau angkai riolomu si bawawa ucawalo toni Bani Israel siaga gangkan sifat gangkan na acal wong rimasaro lomoe fana ye na de na ulei pada papulei nanniya pada na tatangi hari tu na iya ummakmu mafeca watakkalena nanniya tubunna malam maatinna nama dodong fakitanna nanniya faring kalinganna faltakatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila Jibril yastasiruhu fa asara ilaihi an na'am in syi'ta faraja ila rabbih fa hatta anhu hamsan thumma ada li Musa fa qala inna ummataka lati kazalika farji' ila rabbika wa asalahu tawfiq farja' fa hatta anhu hamsa agana sailena nabitta sallallahu alaihi wasallam rifangulutta Jibrilu millau tanganak kadana Jibrilu makkasisali suki narik komailoki agana li sunatoria masengelau ripuang Allah Ta'ala agana rikurangan na 5 sempajang nainapanili supai melau ri Nabi Musa nakada Nabi Musa majappu ummak mude panaulei mpawerek wairo li suki paimeng
Wilawi aperingang aganali suna faimang narikurang sili masempajang. Walam yazal yarji'u baina Musa wa rabbih hatta qala ya Muhammad innahunna hamsun salatan kulla yaumin wa laylah likulli salatin asharun fatilka hamsuna salatan la yubaddalul qawlul lada wa manhum bihasanatin falam ya'lamuha kutiba lahu hasanah fa in amilaha kutiba lahu asran wa man lahum yasiatin falam ya'maluha lam yaktab say'a fa in ilmaha kutiba sayatan wahidah. Natalesan nator ya masenge malawli suri fallawangan na Nabi Musa naniya fuang Allah Ta'ala gangka makkadana fuang Allah Ta'ala Muhammad iyaro monroe mo falima mani sempajang dilalanna seso siwanie tungket tasid dia sempajang 10 famaletna jadi iyaro limai sempajang fadamui 50 sempajang furadekna na wedding rifasilei adae riseseku nanigi punawanawe siddi deceng nade panafafulei riya kiran niritu seddi deceng narekko nafafulei niritu riya kiran 10 deceng nanigi punawanawe seddi eja nade tofa nafafulei de tofa na riya kiran yamu narekko nafafule niritu seddi eja ganam periyo kiritu fanazala hatta antaha ila Musa fahbarahu faqala arji' ila rabbik was'alahun tahfi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad raja'tu rabbi hatta stahtaitu minhu walakin arda wa ausallim fanada munadin angkada ummat gana turuna Nabi sallallahu alaihi wasallam gangkal letu nanari Nabi Musa agana ribit tayyan naritu makkada Nabi Musa li suko faima lauri puang Allah Ta'ala muellawi aperingang agana kedana Nabi sallallahu alaihi wasallam makkolisi senni senani farelaku rifuang Allah Ta'ala gangka masiri kuna koritu nayakia uforioni nania utarima toni aga nangolli ni sewai fangolli makka de fura ufattaruni faralluku nania fura maperingat to na riataku aga nariak kadaina ritu toria masenge rijibarilu turun no nasaba asanna fuang Allah Ta'ala thumma rakiba munsarifan famarra bigairin furusin fiha jamalun alaiha ararata nigarara nainapani natonangini faimang tonasarie pamase nania asalama kang borae nalisul laurita na Mekkah aga pada nalaloi na sewa fatike toria masenge itu sewa unta fatike 2 balase seddi balase malotong seddi det seddi to balase mafute naiya riwattunna silampuna Nabi sallallahu alaihi wasallam fatike makam peruni ritu aga nafuluna rekuairo untae
nania laloi toi toria masenge sewa fatte ke laing fada sappa i unta naritu aga naribi-ribi selengina menandori nabitta sallallahu alaihi wasallam nakadana saisan menandro sat dan naharo Muhammad yerweng kalingai nainappa nak takappo nabitta sallallahu alaihi wasallam di Makkah riolona cedek subuwe falamma asbaha marra bihi aduun namilla Abu Jahil ainappa riwattu maka elena na tonas sarifam masenan niya asalamakang ilaloini di balinna fuang Allah Ta'ala nan iya naritu Abu Jahil aganak kutanan Abu Jahile kueto fa kue matosat tumangit le ang kasigatu sewa kajaji yang nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam iye angka aga naribiritayan niritu anu kajajiange nakadana Abu Jahile nareko utampai wiwawamu maelo mogo mapawangi pada toha mufawangeka nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'sara bani Ka'bin bani Lu'ayyin hallamu fanqur ilaihil majalis faqala hadis qaumaka bima haddatsani faqal ama baina muttaqin wa min baina min yadawlahu ra'sihi mutajiba aga nangobina Abu Jahil Makkah turunganna wijawijanna Ka'bah pada launo mai si fulung aga namaruruna tudangan lau koritu Makkah dani Abu Jahil ufawani menandro saisanna tawe ufalabbato ni saisanna tarowi limanna diulunna nafakua albiranna surona fuang Allah Ta'ala nafada marewona tauanan niya nama rajangan narik kuwairo nakadana lamut maimang iya mananna kau muriolona iya soewe sininna anu malabbi fakalabbi manari fuang Allah Ta'ala sininna nasurange fuang Allah Ta'ala de tentri jamana agami nangka nasaba pangulina setange fagulilina setange fataduna setange naniya iblis wala takraba hazihi sajara fatakuna minadh dhalimin na agi ica ifminasa nariko decing uhminasa angkato iblis telimacue fakitan nari fakitatta sarta do cilita nania atita sininna landro aleta non riman makka doe setange nania iblis nade ni fegau jama-jamat decinge iya naro nasan nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatku sininna umatku ajak lalo nangka mutambewi atimmu gangkam menrikna ajak lalo nade mufakaraji fadamu rifancaji nasabak matung kepuang rufatawe fuang Allah Ta'ala puanna de gaga tau tambewi atinna menrere nakadai iya matandre iya malopo iya maca iya masagena nade naulema nangimpa weritu sininna rifancaji sininna rufatawe pada manangi angkangenna fuleri Nabi Adam angkami tau de nafahangi alena makkadai iya
engkatokka ro matanre darajatku, matanre fakkalinokku, matanre waramparakku, matanre accaku. Ade arehana rekko matei tawe, matei degaga na tiwi sangadinna, idokko mi anu mafute, nasininna dece purae, nafuga wattunna tuo narimakwan naro. Ajak lalu gagatan riri alena fadan nari pancaji. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Radiyallahu an wa an jami'is sahabati wat tabi'in lahum bisanin ila yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli. Jadi waktu kenal Ustaz. Tiul bang bicara deh. Mengenai isyarat merah cuman maro. Mega kali barakat tuh, kali kunci milana, kali bawa para bola. Pokoknya segala macam tuh. Kemudian iron naro contoh nak beramir pun masalah roh. Itu ini amula-mulan naga alalangan na bisa batal terima iro sampajangnya na sama kali ngon naro. Yoro peristiwa ero napa masuk iya elemeni gambaran na bita sebelum na terima ero di cenge